अहानबदा मरोइब पाउ अरंबाई टेंगोल की थौमी फाखिबबु अकनब मवोंगदा यानिंगदब फोंगदोक्तुना इमा कैथेलदा पोटफम फमलिबि इमा सिंगना वकत मिफम फमख्रे अमदी ओल कसा रोता जून की तारीख 18 चथरखिबा ब्लॉकेड यानबा पुरकपदगी खुदेक पीदुना हंदोक्ख्रे मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ने संदोक्चब नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिरेंग ताबिरिब सिंगबु सुरबला माइरेंबमना तराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाउ मुचा खाइना पिजरी अरामबाई टेंगोल की थौमी फाखिबबु अकनब मवोंगदा यानिंगदब फोंगदोक्तुना इमा कैथेलदा पोटफम फमलिबि इमा सिंगना वकत मी फम फमख्रे एनआईएन अरामबाई टेंगोल की थौमी सिंग फाजनखिबगी मयोक्ता फमखिबा वकत मी फम अदुना मरम ओइरगा ngasi khoinamban kaithelda lalon itiki thabak lepki wakat mifamda saruk yakiba singna fongdok narakibada lenga nga thajaba piduna tampakta lairamba khutlai pumna mak pukhatuna kuchinnaki adubu thajaba dugi ona taina bada phaba punbagi thabak chatharakpa sina lenga na miyam da pikiba thajaba du ngak na chatpa ngamdre miyam na matung tarakku matamda lengak ta lairamba thajaba du karam na hanjingani ingtappa puraknabagi damak thajana ba changi पांडिबा लेंगाक ना थाजबा पीकिबा खुदिंगमक ngak na chatlaba matungda miyambu ikai khumnaraba matamda lamdam asida ingtappa lakani haiba wafam sing fongdoknaki ओल कसा रोता जून की तारीख 18 चथरखिबा ब्लॉकेड यानबा पुरकपदगी खुदेक पीदुना हंदोक्ख्रे हौकिबा तारीख 19 जोजांगटेट खुलदा अटेक चथरकपदा लौमी अमा अशोक अपन नंगखिबगी मयोक्ता चथखिबा ब्लॉकेड अदु दिव्या राजपूत आईपीएस एसपी नोने हेनखोपत खाउकिप चीफ जोजांगटेक एमडी सलाउद्दीन ओसी खौपुम थोंगमांग हॉक सेक्रेटरी ऑफ जोजांगटेक जुए रहमान एमसीएस एसईओ लेंगमई लोइनना एल रोबर्ट यूथ क्लब प्रेसिडेंट जोजांगटेक ना पुन्ना खुदेक पीदुना यानबा पुरक्तुना हंदोखिबनी यानखिबा वाफम सिंगदे सेक्यूरिटी फोर्स सिंग जोजांगटेक की लौमी सिंगना थबक सुबा मतमदा निंगथिना ngak senba mathau taba potlam sing puthok pusin tawbada ayat pa lehendaba makha tarakpada जोजांगटेक खुंदा पामदबा थौदोक सिंग थोखनदनबा यानबा पुरकपा वाफम सिंग ngak na chatnaba haina यानखि टिंग्री खोलगी मैराम पाइबी अमदी मियामनसु अरामबाई टेंगोलोय मियोय अहुम फाकिबबु अकनबा मवोंगदा यानिंगदबा फोंगदोक्तुना वकत मिफम फमख्रे वकत मिफम अदुदा सरुक याकिबा इंदिरा कौबी अमना फोंगदोरकपदा लेंगाकना यानबगी मतुंग इना अरामबाई टेंगोलोयदा लेरंबा खुलाई खुदिमक सिनख्रे थाजनबा अमगी मखादा लेनरबा मतुंग मरा लेतबा सिंग फाबगी थबक चथरकपा यानिंगदे अरामबाई टेंगोलदी ममा लेबाकपु नुंगसिबा लाइनिंग लाइसोनबु ngakna chatuna ima laiba kannabagidamakta miyamgidamakta tholakpani masida laingakna chathariba thawong akan mamongde yaningde haina pendaba fongdorakli
Awang wawagai maira paibinasu arambai tengoloi ahum faki bagi mayokta wakat mifam famkrei wakat mifam aduda sarukya kiba ivethoina phongdorakpada komja lising ani ga kulhumdoi gi megi tarik ahum dagi thoglakpa irangda lengakna amadi security force tamatik chana laksinba ngamkidaba adu arambai tengol tholaktuna ima leiba kidamak miyam gidamak songthoktuna ngaksen kibani maram aduna lengakna athuga matamda condition amata yauduna makoi ahumbu thadokpira u haina appeal torakle do akwai ki cookie ki lan se 2020 May 3rd 2023 da horak pasida akwai ki central force state force leiriba mayam sina karim ta ngak pidraga senbidraga isa singduna akwai ki thawai mangba yade iramdam se kandaba yade na tholaga chongthoga tholaktana akwai mayam se kanbi bani aduga ngasi moina moi sibo akwai ki manipur sarkar sina akwai ki phajan bi base siam nungai jade aduna pen de aduna athuba matamda akwai gi isa sing je thadok pirakna ba akwai haijari DM Community College Din Dayal Upadhyaya Kushal Kendra DDU KK Muthatpagi Mahutta Skill University ama oina ba thabak tobiyu haina Kangleipak Student Association KSC gi maike digi appeal torakli KSC gi maike digi thadorak patir lamada DM Community College Din Dayal Upadhyaya Kushal Kendra DDU KK na iramdam Manipur gi amatta oiraba skill gi oiba mahai tampham oina naitom oina nganduna leiba college amani mahairoi kya bo batch 9 skill education gi oiba tamduna course manga da malem gi mafam kaya da thabak tawduna iramdamgi miyoi kaya bu skill gi field da saktak liba amadi Kangleipak ta paisa thajalaktuna Manipur gi economy bu chingkhatpada thodang chawna yariba college amani haibasi lengakna khangbigadabani DM Community College na mahairoi singi career affiliation oza singi teaching learning amadi practical gi instrument machine kya wat pagi isu kya leirabasu lengakna yenglaga tumina leibagi thawung ama tawriba si KSC na taraina laude maramaduna sayetna ba awat pa leiba khuding makki problem leihandana DMU na su college asigi department da onthok ke haiba wakalon adu thadoktuna hena phaba makhal makha gi skill gi course sing hapchinduna Assam de Skill University 2020 da North East ki ahan ba oina leikhrabasu ani suba skill university ama oina semgat piu haina mari leina basingi pukning tingselakli KP College ki Nongin Seminar Hall the International Conference of Dokre Recentering Peace in a Changing Global World History Geopolitical Encounter and Identities haina hiramda ngasi gi hongdoktuna pangthokiba conference du tarik 15 fawba pangthokani hairi conference du Research and Development Cell Kamakya Pemton College yang thangna Oresor College Tamulpur Assam ga kucham naduna pangthokibani thorom aduda Yumnam Patrick Singh Assistant Professor Department of Physics Dr. Laistram Jitendra Singh Conference Convener and Coordinator R&D Cell Dr. Manish Kumar Yadav Former Head Political Science Asmara University Dr. Muhammad Asaka Ali Dr. Sandeep Tripathi Director FGS New Delhi Dr. Levan Sato Trustee and Director CAPEM Dr. R.K. Ranjan Singh Former Minister State for External Affairs and Education Dr. Wahengbam Nimai Singh Chairman Organizing Committee and Principal KP College na singbana sarukyaki Manipur gi puwari se history hairiba pot se lan interpret tawgragadi sigi jena peace thugai bada natraga peace ohendaba akoi gi tangdu leita daba shanti leitaba samas amo oibase history amasung identity je yamun khangminabam changi akoi na tawjariba pot se di political propaganda adugum amta nachade khodi purely academic
अखोगी ऑर्गेनाइजर ओइरिबा रिसर्च डेवलपमेंट सेल अमसुंग अखोगी कोलैबोरेशन तौरिबा गोरेश्वर कॉलेज असम हाइरिबा कॉलेज अनीजिना पुल्लगा अखोइना उचनिंगिजे अतयमत नते हिस्ट्री गा आइडेंटिटी जिगा खंगगदी जियोपॉलिटिकल इश्यूज हाइरिबा पोटसे खंगबा हेन लाई सिगी पोटसे हे खंगहोद तारगदी मणिपुर की समाज सी थोइब थौदोकसे मफम खुदिमुक्त थोइ हाइनिंगाइ लेते मणिपुर अदगी हेन्ना साथीरब लम हाइरगदी जम्मू एंड काश्मीर दगी अखोइ ngasi प्रोफेसर असक मलिक ना मा मसामक जम्मू एंड काश्मीर दगी ने मा हुजिमक अखोइ की कॉन्फ्रेंस दे याउरी मोइगा अखोइगा डिफरेंस करी लेगे हाइरकांदा जम्मू एंड काश्मीर दा मोइगी आइडेंटिटी जे मोइदी मसाना याम फजन खंगजैब आइडेंटिटी खंगबद नतना लाइरिक लाइसु एकाडेमिया रिसर्च हाइबगी पोट से अदुगुंबा इथिल जे यामना लई मी लमददी मणिपुर गुंबा लमददी अखोगी पिकलिबा अंगांग नहाजिंग थवाई हक्चांग यावना मणिपुर reiterated so many times on the global forums that India strongly believes the concept of dialogue and diplomacy. I hope that peace only be restored through the dialogue diplomacy. There is no way, there is no power structure that can resolve any frozen conflict, any identity crisis, any historical narratives through the power. Power only can resolve for the short time. But if you long time you need to have a peace, only we have to come on the table. And India is a democratic country, and we do believe our civilizational focus, our civilizational perspective of global orders, international relations is what? Is the dialogue. So many forums, our Prime Minister, even recently in G7 summit, he highlighted the dialogue process. Even he highlighted in the SUO meeting in Kazakhstan that before the Putin that yes, there is only way to the diplomacy, and even see the dialogue got derailed in Geneva Varta for the for the Iran-US talk, just for the both parties are not ready for the dialogue. So even the Manipur, I hope, and I'm sure that of India ki Ministry of State External Affairs putting it up. I personally first hand the changing of the power scenario se koi uwa pange mayamna thengnari ba dumangai Ukraine ki wathok aduga anogwa Bangladesh ki wathok aduga ngarang nahan anuba military na lead toba Burma ki janta ki president meeting with Jinping unaba si punamaksi global peace centering sida yamna achauba critical oiba port amani aigi yumga nangnaba aigi state ka nangnaba da haiba taragadi ngasi ma aikoina thengnari ba tangdu laita daba aduga violence ki inot mayam aikoina thengnari ba se aikoina isam chamna swagi local issue oina lobudi langani maramdi hujik tongan ba ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯃꯟꯇꯛ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯀꯤ ꯆꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯀꯦ ꯃꯅꯤꯇꯣꯟ ꯀꯣꯝꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯃꯪꯇꯦ ꯑꯐꯥꯔ ꯀꯣꯝꯕꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯟꯇꯛ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯀꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯤꯞ ꯀꯦ ꯃꯅꯤꯇꯣꯟ ꯀꯣꯝꯕꯨ ꯐꯦꯌꯔꯋꯦꯜ ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯤꯞ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯃꯟꯇꯛ ꯄ꯭ꯂꯦꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯟꯇꯛ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯀꯤ ꯆꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯦ ꯃꯅꯤꯇꯣꯟ ꯀꯣꯝꯕꯨ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯦꯌꯔꯋꯦꯜ ꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯅ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯤꯞ ꯑꯇꯩ ꯊꯧꯄꯨꯕꯁꯤꯡ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯜ tamki tharamadda blessing minister oina saruk yakiba mantak baptist church ki pastor mangte songnei chung komna leikhidraba ke maniton komgi imung manungi tungi punsida hena aphaba oina ba isorda thoni jaki mantak village ke chief oiramba ke maniton komna leikhidraba imung da seniority gi matung inna mangte afar kombu mantak village ki chief oina ba hakibani loina mantak village authority ki atai thau puba singna khadung sanau hongba komna assistant chief khadung surendra komna
Yupalpa Mangte Nongpur Komna, Pakang Lakpa, Leven Jukindro Komna, Nahalakpa, Kadung Arjun Komna, Kaidungba, Mangte Rakes Komna, Punpa Upa, Mangte Nilasing Komna, Punpu Ngaipang, Sarto Nawang Komna, Tangwa Upa, Kadung Dipa Komna, Tangwa Naipang, Sarto Yaimasing Komna, Lapu Ngakpigani, Lalupching Upa, Mangton, Mangte Lukhoi Komna Lalupching Naipungi Thopugre Ngasigi Thoramaduda Nauna Mantak Village ki Chief Oiramba Mantak Afar Komda Hanagi Chief ke Maniton Komgi Machanupa Karung Sanjoy Komna Pham Amadi Atai Atai Kya Khuchinaki Blessing Minister Oina Sarukya Kiba Mantak Baptist Church ki Pastor Mangte Songnei Chung Komna Anauba Chief Mangte Kom Amadi Atai Thopuba Singi Tungi Punsida Hena Aphaba Oina Ba Miyam gi Thabak Fazana Pangthok Pangamnaba Isorda Thauniki Yumnam Kunau Mamang Lekai Women's Dairy Cum Pisciculture Cooperative Society Limited, the Pistupur District Milk Cooperative Union Limited, Amadi Seraph India Private Limited Kapuna Kucham Naduna, Sinduna Milk Can Cooler MCC and Clean Milk Production Habihiramda, Nongmugi Oiba Training Program Ama Yumnam Kunauda Pangtokre, Toramaduda Dairy Farmers Sing Namatograpna Asengba Apaba Sangom Putokani, Sangom the Yariba Velu Nutrient Inghanduna, Manghandana Batluina, farmers sing Sangom Hena Putopoda Hena Matota Potlam sing Yentoki, Toromaduka Mari Lenana, Bimulgi, Managing Director Chongtam, Malem Ganbana Fungdo Kibada, Kunai Sida Kungangasida, Nungtil Putopa Sangom sing Asi, Numidang Pauba, Liba Yanaba Toromasi Pangtopani, Training Program Asina Nupi Singi Sentok Lambida Hena Atoba Mating Orakan Habagita Zabalay, Naha Oriba Sing Nasu Isagi Wa Culture Laiduna Mapalam Deki Pusilakiba, Sangom Gitang Asi Manghan Naba Hotna Minaduna, Mapalam Deki Zatkigator Paisasing Adu Kanminasi Amadi, Kungangabada Sancham Zamaloiduna Sangom, Marang Kaina Putoksi Haiki. Noi se national database da job re yeng age yaw draga di yaw no honara si ko adu yaw draga di noi meaning query kari ministry de gi kai de lakum matam da adu yade adu ga ajik lai ba tang kun taruk nitra kun te ta ta ba yai asde awareness camp na tawgani dairy fishery impacts sige ba na kano da ningthong no tawgani matam di timing di fix long na dri ai fix tawakan dai nising ake sai number 2 da ko adu hona ba ya ba di pasan hona ba ya asi se dairy cum pisciculture ne adu noi fishery pond di laibra fishery pond ju laibra asi jingsu thadare se hauji kano na SIS hai bane ministry dagi adu noi di women khakte na su oire the women that the Yamazan people as under Taina SIS ki se thengari se women and tribal havene mayam aduda am phazan emphasis people ne noi de nipi ngakta suore nipi ngakta sina noi any loan apply to bakanda up to 25 lakhs the subsidy oidone ayaba piraga tawbiribra adagi cooperative ki laibiriba sar hoi ama lairiba sinasu tawbiribra masima koi khangdabna koi khangjaning ba ma yaujare object aduna Bishenpur district ta union ani leiba ya de hana haibagi keno madi koi taje adubu hojik Bishenpur district ta union ani thogla am masisu koi manungi masak kari leibuno haibari koi si yamna kupna khangdana koi thibadi thigachari adubu thigachaba si kamain tawgerga koigi cooperative ki sar hoida ekoi su hangba laksage hana khanjari aduga society sima koigi khungang amada society mari manga asi loina thokre hujiksi society yamgre na saw leiriba society ka si society tare nipan taram sukre masi sarkar na ayaba piraga semba oiram gadra haina su kalle society ama habisi club aman heta semba yabadi natabane na
ꯑꯌꯥꯕꯗꯣ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯎꯠꯇꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯗꯥꯏꯔꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯗ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯣꯟꯅꯗꯗꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯜ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯜ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯗꯔ ꯗꯥꯏꯔꯤꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯂꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯟꯁꯤ 100-200 ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯗ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯂꯤꯇꯔ 1000 ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯁꯦꯝꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯂꯤꯇꯔ 100,000 ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯆꯍꯤ 2-3 ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯒ ꯇꯥꯏꯠ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯇꯤꯛ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯟ ꯂꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯃꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯖꯤꯛ ꯊꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯟꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯝꯃꯛꯑꯒꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯋꯥꯍꯩ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯚ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯥꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒ ꯇꯥꯏꯠ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯂꯧꯖꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯖꯩꯑꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯇꯅꯔꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯍꯁꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔꯤꯒ ꯇꯥꯏꯠ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯒꯗꯧꯕ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯛꯊꯣꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯀꯤ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁꯤꯡꯗ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯀꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝꯒꯤ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯎ ꯇꯨ ꯌꯨꯁ ꯍꯥꯎ ꯇꯨ ꯀꯦꯌꯔ LPG ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯌꯣꯜ BLF ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯂꯝꯖꯤꯡ ꯃꯩꯔꯥ BLF ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀ ꯑꯣꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭रोग्राम ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯀꯦꯌꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ SS ꯖꯣꯏꯄ꯭ꯔꯀꯥꯁ ꯑꯃꯗꯤ AGC ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯐꯤꯜ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯨꯃꯥꯡꯒꯂꯥꯒꯤ आर्टिस्ट हैप्पी रजन अमदी AGC केयर टेकर युमनाम असनी अमदी AGC स्टेट के ऑफिशियल सिंगु सरुक याखी चाक्थोंग ग्यासतगी थोलक्कदबा महौ लांपोक सिंगदगी मतौ क्रमना ngakthokadagi haibigi matangda AGC मणिपुर स्टेट की मैनेजर SS जयप्रकाश ना मरिक चुम्बा मफम क्या थमकी अमरोमदा येरिपोक यामबेम की खुंजामन फोंदोरपदा AGC ना पीबे अवेयरनेस असि मणिपुर की चिंखोंग चिंग्या अमदी तंपा की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा ग्यासतगी थोलक्पा महौ लांपोक सिंगदगी खलदा ओइरबसु कनबा ngam haina apen ba फोंदोकी होटल इंचांटो ने स्पॉन्सर तौरगा मंगाल फाउंडेशन हाइरोक अमसुंग माइपाक पे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी अनिना सिटी क्लब हाइरोक का कुछनरगा सिटी क्लब हाइरोक की सनाबुंगदा टीम कुंट्रानी थुना ग्रुप निपान थोकना खाइदोक्तुना पांगथोकिबा फोर्ट माइपाक पे मेमोरियल ट्रॉफी 2026 9A साइड स्टेट लेवल मेंस ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba मैच ता कंगलैपाक FC अमदी लिलोंग यूनाइटेड FC गोल अनि अनि चन्नदुना ड्रॉ सटख्रे
Hauze aroibada maroiba paw mu khana pizari. Arambai Tengol ki thongmi pha ki babu akan mamongda yaning da bafong doktuna ima kaithel da potfam phamlibi ima singna wakat mi fam phamkhre. Amadi all kasa rota June ki tarik tara mapandagi chatharakhiba blockade yanaba purakpadagi khudek pinaduna handokre. Ngasigi ona Northeast Window TV na sandok jaba numidangi manipuri pamota ngaselo jare mideng tabiri babum nang po makana kurum jare. Master Tobiningba Mahiroi Singidamakta Sparkle Iju Service na Ebrota Master Toba Yabagi Kudong Chaba Pizari Management Engineering Professional Course Yauna Any Subject da Master Tobagi Kudong Chaba Pizari Tambiningba Mahiroi Singidamakta Course Selection Documentation English Language Training Visa Application Mock Interview Preparation Accommodation na Chingba Sparkle ki Maikaidigi Mateng Pizari Loinana 100% Education Loan Scholarship Facilities, Part-time Job Assistant ki khudong chaba su pijari. Hairiba countries sing adudi UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na chingbani. Akopa marol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV Building hata New Chekon Road ta lengsin birau. Northeast Window meaning tabiriba mayam punamakbu taramna okjari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisina presentable and good communication skill leibeta natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi Per day 12 hours duty hours oijagani. Per week ta 6 days duty oijagani. 2 years work visa pijagani. Loinana accommodation and transportation pija batanatana. Medical and insurance su pijagani. Hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani. Ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri. Hairiba thabak asi apply to biningba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhai dagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai manga dagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana Yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chaba sing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi haujagani Hena akupa marol gidamak makada pizariba contact number 9366230077 natragana 7005273217 natragana aikoigi office Sparkle Educational Service Northeast Window TV Building hata New Chekon Road ta lingsin birau